لبر سترانên folklorî û amîrên beriya 5 salan ewserê xelkî pêtiraşîd. Her ji zarokîniya xwe li salên çila da li Mosula kevin digel babê xwe karê sertiraşiyê kiriye. Her çende Mamsalim Nûket temenê wî ji 8 saliyê bûriye, lê yê berdewam e li ser evî karî, ji ber ku çi jê derên diyên jiyanê nînin. انزل مع والدي من دگل باب خو کار کر وکو سرتراش من هاریکاریا باب خود کر جبر کو ام مالباتکا هجار بون من قطابخانه به داوی اینا دول قوناغا زانکوی من هیلا و من اف جهه وکر خود بو مسانا هی کریه خلکه به تمن قسطا من دکن. Cihê Mamsalimî ji cihên kevn û pir yadgarî dihête hejmartin. Lewma zorbey ew kesên serê xwe tiraşin, her ji zarokîniyê li cem Mamsalimî serê xwe tiraşîn û niha bûyne kalemêr. Lê destberdarî Salimî nebûyne. احنا زين العمو سالم ام لجم مام سالمی سری خود تراشین جبر کو بابن مجی لجموی سری خود تراشین لی تمن زاروکی و حتی نوکا ام بردوام لأوی جهی سری خود تراشین جبر کو حلاق بناو و دنگ و کفنه حتی نوکا امبیریا اوان روژاد کن ما قسطا اوی جهید کرو به تایبت روژان ججنه امتحاتین مسری خود لجم مام سالمی تراشی خلک دوره بگشتی هاتیه ویره. Mamsalim behsa cêwazîya navbera nûke û beriya 5 salan da diketin û dibêjît xelek gelek cêwaztir bû, çi modêl û staylên nûke nebûn, her wesa kesê pora xwe boyax nedikir, dîsan rêzgirtin li helaqî îthate kirin. رقية كنا مقبار او کسین بری سری خود راشین براور دگل کسین نوکا گلک جوازی هیا جبر کو اوان چو مدل لپورا خو ند کرن و بویغ بکار ند اینان و گلک کار نوکا اوان نکرینه جبر کو هاتونه حرام کرن براستی او خلکه گلک باشو بریز بون. Li serdemê çekdarên Daeş Mamsalim wekû her hewlatiyekê Mosula kevin baca şerê azadkirina Mosulê daye, ku rek û nevyekê xwe ji dest dayne û zêdebarî, kavilkirin û wêrankirina xanû û dukana wî. Lê karê evî kalemêrî kirî li serdemê çekdarên Daeş, amîrên sertiraşiyê û bi taybet ew amîrên kevin parastibûn, da ku ji bo rojeka wesa bikar bînît. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.